Okay, 12 minutos KARRUBA sa kabayan. Iti alauna ti malam. Kaya madama kayo nga tungtong nga programa nga napalwan. Adda kami manaon. Aha, dagiti dadto mga pangablao balong. Ano na yung text line? Awan tabi si amin apo nga tao nga makichenchenda ito tanga kanito. Nagpatinggag ta tayo? Nagadaw. Merry Christmas KARRUBA. Kanang bangal daw tayo amin from Ekel Jordri Shekel Batara. Di ba? Ekel ko namlatan. May ganang na dyan Jordri Shekel. Kasi ka mong balbalikas. Hugaron. Okay, for your request and dedication abo locally, you can send your messages through our official text line 0977-369-1552. And for those who want to make a live dedication and greetings, ako mabalin nyo tawagan dito account ni John Mark JM Pastor. Yan, anytime. Merry Christmas watching from Korea, from Chris Aresta. Naibagakwa Apaskwa KARRUBA from California, from Jack Kakalda. Merry Christmas po sa lahat ng family ko dyan sa Ramon, lalo na ang asawa at anak ko dyan sa Bliss. KARRUBA, Merry Christmas din sa inyo, Kuya Jun at JM Silvia Latore, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Pa-shout out from Jeddah. Merry Christmas Manong Jun from Jesse Lorenzo. Ligaya Tongonan, Merry Christmas kada kay Dita. California, mga auntie ko kon mga pinsan, Merry Christmas kada kay amin from Roma, Italy. Apo na yan, naging bagan KARRUBA, kung ni Benson Nomer Manzano. Merry Christmas KARRUBA, watching from Kuwait. May saman na pong Ilocano song. Tatami lang man nga kansyon, hindi sagot mi ka na kayo. Pang ko lang edida ito, ide. Yan. Pang dat lagi di ako din. Ilalapayen, tiya balbalay, kualulukisen, analpas kuman, anapet-petaren, naglusulus, tumpay laeng. Kas may burit anay, maldipit daro, pamniletra na, nga agparang, pedep-pelen, di maimatangan tawang sa balik, hindi siya awa na po kautan. Ketno kas damdamagin ko, dagiti padak, bagbaro, jakpay nga tanong kunak, wenno basol kun, tubakan to kunak, ata isot agpaiso. Ayaw awan. Kasi no tatatalakinan ta, nagmaya mong amin, kaya sa bali tipid na. Kasi mong loko di sonata na. Kaliwa, rap! Kaliwa kanan. Man. Ilala payen, tiya balbalay, kualuluki, sentanal paskuman, anapet-petaren, naglusulus, tupay naeng. Kas may buwit anay, malipit daro, pamtiletra na, nga agparang, pedetelen, ima-imatangan, tawan sa balik, di siyak teking gapwan. Ketlukas, damdamagin to, dagiti padak, bagbaro, jakpay nga tanong kunak, wenno basol kun, tubakan to kunak, ata isot agpaiso. Ilala payen, tiya balbalay, kualuluki, sentran ng paskuman, anapet-petaren, naglusulus, tumpay laeng. Ketlukas, damdamagin to, dagiti palag, bagbaro, jakpay nga tanong kunak, wenno basol kun, tubakan to kunak,
Ataisot agpaiso. Merry Christmas. Naibagal daw yung Uncle June ken Manong GM kablaaw man ti family Martin ti Burgos Ramon nga nagkablaaw ay kablaaw Brian Martin ti Sinamar Norte San Mateo. Kuya, request ko man ti kanta nga Sabon. Merry Christmas. Nagmaya ti Brak. DJ pa-play po yung 76 coming from Glenn De Villa of Dumawing Jones. 76? 7 inches siguro. Ay, siguro. 76 centimeter. 76. Watching from California. Merry Christmas to everyone from Dolores Antolin. Merry Christmas mga Lodi. Watching from Jordan from Lizelle Agustin. Merry Christmas Karuba watching here in Abu Dhabi from Jamila Sokmak. Hello, Ading Rhea Mideslalan of Australia ba? Australia. Merry Christmas Idol from nako, dito yun, baliktad. Nali, kung na di na. Hello, Auntie Ella Martin. Nagbuy-buy so na. Hello, Kuya Jun and kay Crush. Ako, Merry Christmas from Lizelle Anchieta. Yes. Merry Christmas kapag yan in Taiwan. Nakita ko man tinagan mo from Ligaya, Tangonan. Kunan. Merry Christmas Karuba ng Ronati Pamilya Jane Nueva Vizcaya from Qatar. God bless you from Rodaliza Merry Handig. Christmas. Merry Christmas. Oh, kanta manen. Nga Rod, may sabi nga sunata man ako para kadikitin na hiling nga kay ayam no tumingan tirabi. Namit sa narabi nasa ladyay ulan nagregret tilinaaw jay kamasetasan barong kukuk na tulbakan pinilit mo aniluktan kapula ang kapintas mo apagiin na palan iyon una nang akaldaw inkarimpay kaniyak amin tuwa babaru di kantun makiin nayat Idi ko ang nakakitakan, natartaraking empty siya, binaybay ang nakong tengaray tidalan. Kote kala kote. Sa narabiin, nasa ladyay bulan, nagregret ilinaaw, jay kamasetasan, karungkut na tulbakan, pinilit mo aniluktan, kakulaeng kapintas mo, apagiin na palang, iyon una nang aldaw, inkarimpay kaniyak, amin tuwa paparu, di gantun makiinayat ibigwan nakakitakan natartaraking empty siya binaybayan nakun tengana itidalan balay tay naturungi balayo karuba nga amomi isungatan tay pakagulken di kayo mamatay tay nawadwad nga aginaldo ala karuba mangusbus kayo Urayno siksiliyo no sa ngasako Urayno may maisa no papel de pangkungem Uray no kunami daytay Di met isu tay mapatuloy Umana
tagos-gusto nagtao di tanasantuan na puso ala kobrador agpati-kotika di ka tumugaw ngem tumakder ka taawaten tay iten minana lubasit ket agpanayon ka lubasit ket agpanayon ka. Okay, ditangor na po magpatingga. Ti umuna pa set, ti programa may napaluan. Adda kami manan. Dito lang po 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsamit kat agsubli kami. Kalpasan ti sa magmamanu nga palagip.